Good evening, whaalawhalai atu hanei hado tola tau wala tāla tutupu. Ko e whiwhilianga mai he whawhilianga toko lunga niwe ke toi totoko, he tahali lifu e ke pule. Ke ue punga hua fau ke lata moe ua e ke pule lang matai, ke he tau iki pule. Kua whakakisa manau te whakatu whano, he aho ki ai, ka e pehea ia kua tohi, e tohi totoko, nā kai hako e to manatu kua whakakise. Ko e lilifu ko tungia sione holo ne tohi e tohi nei, pehea ia, whiawhia ia ke taha wala he whakawhilianga he iki whakawhili, kai lata ke moa e whakalaulahianga ke tau whiwhilianga. Ai whai maloroa, kua tunga pehe whakaparengi, it's illegal payments e tutungia. Kua i lata ki tutungi, ka mene ene pehe i whawhili, tau whi tutungia, iliwa ki osi tau tupe ia ke he whanu. E wala ia, e mahinu mteke wala ia. Ka koe taha wala hanga au ia ke he kupu hongfuru mataha he Civil List Act. Uko lai doini ke maa me whiwhilianga he i whawhili ha koe. Haka tau talahauanga hane kamataanga. Tunga ia talahau ke he tuhe whakawea niwe. Whakaparengi ka is a written constitution, not just written but also entrenched. Behe kakano ia ka uko lai ke hiki. Si haka wale hane kamataki. Kaka wala ne nakai tatai me hako manatu. Hako whano e whakatatai atu ke patu whono New Zealand. Ha kaeke ke iloa he na takolonga hai toroa ni iloa ni behe. Nefi tuhi whakawe mutu New Zealand. Ko tu mutu whono just ordinary accent whai mui tua ke. Whano ia da mai e whakatokanga i he New Zealand. Ke mui tua ke i hana a whiwhilianga. Manatu naka i hako, ai lati bihi hako. Naka i whai tuhi whakawe a New Zealand. Ke whakatatai ke niwe. He tuhi whakawe niwe, tuhi whakawe o mua te uka ke i hui. Si hako whakiseanga na whaani e iki pure. Si daria whake iki whawhili, whaani iki pure. Kako wala ni lalashua ti kirunga pe hae toi ke pure lang matai ke tau iki pure. Ai ti loa ka hau hala whe e tala hau anga e hana. Si ama mana keo ke appeal wala ia he hana whiwhilianga. Mai ore ke he Court of Appeal ke whakamahinu mitaki e whiwhilianga hangau ia ke he kupu hongfu mata. Hako mena mahuinga ia ke lata me hato tula mutu. Pehe whokia ia, kua lata ke māma e tohi whakawe, ke moa taha whiwhilianga, si pihia whoki moe taunga hoa he whakatu whano, kua lata ke mahino. Koe whiwhilianga ia ka hako tausite. Pehe whiwhilianga tauwhi tau tutungi, si liu ke tutungi ko tutungi ia. Ai ke whiwhilianga hako ia ke pehe nakai aita asa. Ke contempt of court ia. Ka nakai whiawhia kai ke he whiwhilianga hi whakawhili, koe buhara hako ha, whana kai ke appeal ke decision ia. I don't ignore it. Koe whakaholoanga nei, kua amamna ki ke liu tohi, olea ia nei ke liwa ki he whakawhilianga koe Court of Appeal. Koe pongi nei kua matuta ke tau whakaholoanga ke lata moe tau whaiaonga ke whai whakakotama. Koe whakaholoanga tau se la taha e tau ke lata moe tau whaiaonga, moe tau tangatanga hua ke he whahi whakakotama, ke liu manamanatu ke he tau puhala whakako. Hana whoki ke he whahinga hua e tau amamna ki anga ke he tālanga he taha pepa, koe Niue Curriculum Framework ke whakatokatoka e tau puhala kehe, ke whakaholo ki mua e mui whakako he tama niwe ke wangahau niwe. Ne kamatanga hua ki ai ke he mahina ha sepetema he tau kua mole. Whakatū tala moe taha he tau komisi kua talahau e uka moe mahuinga he tau whakaholoanga nei. Koe mga hau fuata mui e mga hau niwe. Koe ka kanu he talahau anga i haka na kai la motua ia ke lahi moe olasia e tau kupu ka eke whakatatai atu ke he wharoa mga hau. Ka eke anona taturu koe hinga tu e nonofu tangate motu nei he tau tahe afe se au poke tahe afe ue se au. Sika tamai taturu mea koe hiwala i se au poke tahe afe tau. He mou ia e mga hau niwe. Whakatatai atu ke he wharoa mga hau. Koe tamatose anga ia ni ke mga hau taturu. A mana he ko motua moe leva a koe olasia moe longa tau kupu. Koe mena tau si moturu koe talange moturu e tau kupu fou. Ke whakaonga. Po ke whaka niwe moturu tau kupu pere tānia. Ua whaka niwe. Mo e whaka kehe moturu. Wharua kupu. Ke ua whakaonga tu mo. Whakatai pehe. Whakaonga moturu e kupu whakalofa.
tahania ni toka i loto ke lata mo tau mena whakalofa tau gifts ka tua ka fuaki ang kai whakanga mo i maturu e whakalofa ke lata mo emotions love mo greetings ke whakawhekehe ki tau kupuia kai ke talang e maturu e kupu whakaniwene kupu whakabretania tunga e geometry ai vi kupu niwe foki ni mo fai kai ke kua kumi ke mo linga ko toru fai kupu ke mo si tuku ne motoru me whaka niwe he kupu whakabretania ia koe si o motori for geometry ai pia fala e falu whakatai he tau ngahua ha motoru he lari ke mo e whakakakanoanga mai whakadiliwanga ke mga hau ha tau turu koe whakausianga he tau manaus nakai ni koe tau talahauanga he tau whaianga ke riwaki mai ke motoru pe ui ke rea kupe whakatai tu pe ta whaianga moia ai pe fiao ke kupu mena ne whakaanga i motoru kai nakai whakaanga i motoru e kupu mena tokotahani kai whakaanga i motoru tunge kaianga mena i loa mena whakaanga pihia kai ke kua hahaia hi ana kupu ne manako ia ke tukua ke kaianga mena i loa mena poke hingoa te mitake fia motoru ke ono pihia mai longa foki koe lolahi ha honei kua whakatutala i ke he langa ki whakamua he taunga hua ni kua tausei me kumkumi o mtulu ki ai Fefe ono noang halo tolu e to fiaong hangau e ke he langa ki whakamua nei moi amanaki na kai ke tātu whakalaulahi ke he tautanga te motu he mga hoku e ne ngahua e tukuange maturu ki alati mo loturu fia loturu furuala he longa i kupu fōu kua moa i ki loto kana kai pe he e mania kua taria tai to kupu fōu e ki loto he mga hau niwe na kai na haia i tamuta kau ka uta fuke pepa ia ki ai kai ke kua tuku mai koe muta kau komisina he mga hau niwe the Niwe Language Commission ko loturu kai e ka pe taria e whakaonganga he kupu si o motori ke lata mo geometry whatai pihia poke pēra tolu e whakaonga e kupu whakalofa ke lata mo i gift kai whakaonga e kupu whakalofa ke lata mo e whakalofa greetings mo your emotions ke tali pihia si fia lautu whiki he whalo kupu ne whakaonga he longa e kupu ni kua tālanga e motu mai ki lota he mga hau ke takamna hai I tua he pepa nei a maturu ni ngahui ki ai e glossary ni whakaonga maturu ni tuku maturu ki ai te whakaonga maturu I tau kupu ke he heusi ni tālanga maturu mai te kupu Britania ke lata mai mga hau niwe Si koe amanaki ke kamata whakangahua a whē e pepa nei ke he whahi whakaakua te tūri mutu nā kai koe pepa nei ni hai ai e pepa nei koe pepa he moia he tuhi he tau whakaakoanga he tau aonga koe tuhi laulahi ia mata patu laulahi koe tuhi whakaakoanga niwe tuhi whakaakoanga he tau aonga si tuhi moia he whakaakoanga he mga hau niwe tūro e tuhi ia si koe taha tuhi whumi ke whakausia koe tuhi whakaakoanga he poko aonga si koe whai pepa ia pēr whai tuhi ia ka tausi hako mena matutaki e taha ke taha si lavalavahi hake he taha e taha ke hoko ke he matapatu tuhi whakaakanga niwe. Koe mahuenga he whekau nei ha kua manako ke whamatapatu e tau whakaakanga niwe mai longa e mahani moi anganga niwe ke he tau puhala ke whakaako e tau whanau. Lata mai hata tūra tau whanau. Ke moi lau tūru e anganga niwe. Ke moi lau tūru e anga whakamutu. Moi lau tūru e fia ke whakaonga e mga hau. Ha koe kai taha fuki e mana whapehera o tūru, koe ai uke mga hau niwe ke mga hau mai uka ke whakaonga. Koe upu ni kai koe ai fia koe ke whakaonga, ka fia koe ke whakaonga, si tōla he muka. Mo e hau fuki a ronanga ke he tau kupu ke whakamanaia, po ke whakafurufurua la ki e mga hau. Kai nā kai koe whanona koe ke tau kupu, si mitagi lahi ke tau tangata whakamatala. Whakaonga tau kupu furufuruala, tau kupu manaia, ke tau se ki hawa whakamatalanga ke lata moe tau whakamatala atu ke tau tangata. Kua tuku atu kia lau tole tau whai aonga ke whai ono ki ai ke kamata e tau aonga, moe liu whakakese e tau manatu ki ai.
tō ka mata e tawaonga ki haonga fua he whahe tapu ka hau, koe aho ono ia Ianuari. Koe whahe tapu nei kua whakahau koe e tau whakakuanga ki lata me tau whakaholoanga maua mo e whakawhana whikau. Koe mahuinga ke whakalaulahi e māmaanga halo tōle tau e ki pule, tau i ki pule, tau tangatanga hua he whakatuwhano, ke mai longa e whakahaunganga he tau koloa penei, mo e tau puhala ne kua mai ke whakaholo ki mua. E mita ki he tau whakaholoanga whakalaulahi he kautū. Koe project e, koe mena whamahaoni kai lata mo e tau mamatua i pule, mo lo tūle tau tangatanga hua he parliament. Ke whakalaulahi alo tūle tau mamanga ke whahi IT e hai palau, Information and Communication Technology. Fu matade mo te Pasifika, ni kua tau se rohonanga ki nei, koe motu ki nei ne tai. Ka koe whamahaoni ki hai project ka lata mo e tau ki pule mo e tau office he parliament. Tōranga holo tūlu ni kua iloa di ka whaonga e computer ke lata mo e tau Mary Hila. Ka whai whukala tūlu ne na kaila mamalohi ka ke he whaonga he tau Microsoft applications ya tunge Microsoft Word, Microsoft Excel. Ki bihia ni mo e tau staff fuki he parliament. Lo tūlu ne ala mani lahi e whaonga he tau computer. Hai e tau whakawanga fuki ni kua putu i ala tau kai tunga e tau mamatua ki pule. Tōranga lo tūlu hai ni loa ke whaonga e tau computer. Mai longa fōki e aonga he tau lākau moa mo e whakawhana whikau, ka he hai ai whalu puhala fōki ko maiki ke whakaonga whakahehe si kua lata ke tause, fōki ni e tau mata whakatu whano. Taki mōri e tau lākau fōri tunga e internet, ka e tau mene kua lata ke māma ke hakatu mata whakatu whano. Mo e kai ki kua e mena tau kahani tausi poko e mena. Mai ke whakahala hako tau mata whakatawhonu. Si mitakila hiko ke kohala nei, pato i ausi kahani tau mene e whamaama ke tau matua ki pūre pia ni mo e tau ofisi whakatawhonu ne ua wharata hatu ke he workshop. Koe taha wala anei he taha whakaholoanga laulahi kua whakatupe he European Union mo e kamata whakangahua ke atu Pasifika he tau uawhi mo e walu. Kua whakatutala ke liu tau se whoki e tau whakakuanga pēnei, ha kua kisia e aonga. Whakahikua ki atu tōla tau wala tāla tutupu kua liu e whakatawhanu niwe tau se e taha whakamōlianga mo e whakatonga local law ko Reef. Koe whakamōlianga nei ke lata mo e tōlu e tau tau i mua ke mai ke whakatonga nei ke whakangahua ta mai e tau koloa he motu tunga he tau tau kua mole. Koe taha e mena kua hiki he maho nei ko uta ke he hongofulu e pasene he tau tutongi ke tau koloa ta mai ke motu. Pe li whapale mia ko toke tā langi lahi whiawhia hana kua whai whakamōlianga fōu. Koe wakatonga local law ha Reef kua manaki ki hoko mai he tau whahe topi mua ha koe tau matangi malolo. Hana tau tōla tau wala tāla tutupu ke lata ia moe awhiawhi nei, no na wha moe mawhala.